Ha allebei een schale ge uskegen ure en J Brexit. Wat moet in riach königje gesund hunnig jaarpach akal. Ha moren gan hieskeren golager de korteichgresh. Na fion jou go ha géirí Brexit agus go big smechach ar an Norrice go fé rééis na Frengis na Spéis agus na dúteich a bad an uversach móring na dúteich tíach a níar a réing sa níar a ríle seo rúdach íesc ha vi éitsen ar hon tarring ar followes a seo. Bí cocu ar chodacin am I gléchinja. Ba moren gan hieskeren son an EU akal, agus het dragel mo mar eva batichin verruchen en ille, chi in is jach go uskegen na ducha seo. Wat kutjach gan kutjken a rieltjen a herik as a vrushal. Leech go achger I eis gehilike larash gan a vur, mo nach rood mar farst ga quota a vata. In das gan iske nation be barach quotas gaheles san dies go chameur je dis meisku at a basga vi agus gahara de makri meisjes ga nies ga maar malek is en klevek an makri nies ga tulius ganjel oeje ga like. Ach goed het tulitas an a vie kriemagus en ieskich kutjach. Bi an dachuch na batichen agus na hinne den giolach ge krochige loch koprach a duchen en ille, duchen en EU na misk. Han je list jego fyrste se vi se gaif hine seo as jegun an EU akal. Sé muji Latvia agus Fáland just ga hele sin kopen a skoan. Agus at a Joe oprach seo. Ska sin heb jaach gemis krutsch hieskeren ge begaar surse glose je huren ich jaarpach a chumal. Ach get nach jeach sin einjach gas a referendums kalach gewel moren gan ha kurteichgri Brexit gan weach kun jaach votek a hand gus kaske chud en imriches. Go goed is moe aan deze woord is aan Brexit is aan kaske chud imrich. Wel ha mis krutschen gefeim imrich jak aan de berichten. Ach ge begaar get smach gewerk in de imrich. Doen ze bij verder opendraaien, komen ze geschissen wat de gasten heen, vaart je raad. Is je niet meer kersten, ja, de doodjes stuiken skillen, in de veemek bericht. Hij komen zaken je. Fischer gaat de productivity als het doe ik zo, komen zaken je. Malers die doen de neder naar een ketigje, ik de EU, zullen misje, ik wil een zul vastkeltje te richten. Gan jelis haast, korische wissen skarek pasi heen kolach, kruig no bok, tuve mui a variki hingelje, agus unike guspin, no a stay. Ahas ga Whitehall, bi an riach gönitchen as missa jekata, go bi ko am fer a hecha heug. Gan jel sinnach adven de chud mech le kutiken, agus ha adven tjinne mech for hiedla a Brexit le eerst, agus hat fechkin gewil torgu sin vi gema fat a kjar. Agus cosánna bhíh seo it a realite. Chanim sé méchin go bhí sin cánas misige, dóchan an dóún go bhí ach an nimimiach dói bhí sin fatan a seorie. Ha an príomhar Theresa May sonnagus gom fach brecht in a bharci hingelge agus únach a chuspin rút ris an canar Brexit cruai. Mar a chanas a chan an eile líh ment líh agus sé líh dú chaisna. Agus anna sin an sa tíad out. Dus táiseach. Ha kuch gan a cuach gan a hic arás as a bhrúsal as J Brexit an bí Parliamentin an an alaba as a chumrí agus an éí na tua rialig léit op áitichas mar exemplar. Fémi na Parliamentin sin úntaigh ris an leg a bhéar an riach gönitje amach as a EU. Ha goed as mór gan loch laga a göntaigh na churingaibh statichar Brexit ach cha bhí a furste únta a rian min a chúis. Chwn yn tynnig iarbach teichgri o barachachus a chabiach gawn gyro sin gybonach gan ioen nachro o gobar na talawin cwjach agus gan gaag sin a chur carst. Eich morgen dreiget hwyrter al de eerste den brunjarpe. As a big en a tjie wukken. Ach mis me gauw sin kur kerst. Is a ruig zo heen. Gefut en toe an ich bin a share ja, just wie eiket a brunjarpe futten drast heen. Ik ga ook in je vat. Jersteun seo tjien bi bliana an gus am faak an riach gönitje an EU. Andreas Wolf, BBC an Bar.